Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Kai Pholangso Hinchongpu isi Mesen Resort Kangpu pon. Kai Pholangso alangsun kilangdam mati kijoidam aradaphan isi berta kimi. Lapen kakojan Kai Pholangso adung arai arad atumaphan kachingthur awar sailu pusi kedamtang mati jong ni pioneer cap ningkan surihini ra inkora ke thom arni lakha inkora trok dua barguri constituency ke parlo kakojan Kai Pholangso along isi Mesen Hinchong Resort pu impu pontang lake alangitum phun phangcho anime saikia lapen Pankos Pratin Bora Alangnitum Bangke Thompen Chelangsi Labangso Kai Pholangso Arad Atumaphan isi Misen Kachingthur Our Sai Claim Ponlo Kidamtang Arni Ansitami Lapuson Our Sai Kawi Edok Hello Wing Wing Pen Dang Kijui Abang Pu Abang Piatun Sitami Gang Cher Kalang I Dokok Titilo La Sinon Labangso Resort Along Non Abangke Misen Kecho Ason Lapen Kimung Long Ponchi Lapen kaprek ilitum Karbi traditional food okimung okiup kangtu kalangdang han kangmoy lahai hui setami chopon longji pusi haladak hotel mate resort ahem photum pen nang than pachini dun lapen la anchot kali haladak ajo kedo kokchi aboha phan setami mesen pen our sai do ponchi pusi nang pachini dun dua barguri pen amosing ti report Karbi Anglong News Channel Kado media kote tum ini dakne tum isi kachingthur atau apanil tum bori pon jitu ladak mane isi dak langsun doili tum ini waterfall tasila sobutha kali tum ko ansi aprang pa pon thegima itum ansi tum dak pache thang thegima langso ge matha pen sini tum lapen akoi thela mangala lo dak ke banga tum anthi tame dak langaso juna hobitha be lapen anchu mane anchur juk chui peta me dak hobitha be Tila hai kado be kabi pena jani penangana dakil tum malong mane kebang tum kasik sak ni tum thek long la sini tum hai kado be matha pensi pini tum la cafe bang ni tum pini opening lo la si nil tum mane kebang gilang apor hut ni tum restaurant dolang la pini bang la ni tum jas cafe jola la si hala song deng bang kai li tum jimale tum ili tum makhai itum karbi tum makhai pen kitun gedang an ao kado kabi puserme hara li tum longi la si hala sahut abang aku nang itu maraku putar ni tum nang cepar juti lapen haladak ni tum mane kido ketak ajuk kisangnya phamji ta mini tum dak hubita kuri ponto asi la so hubita kido pena jeni pen pusere me penang anu muni tum aninga ceparong ponto bahira penge bang tum anti tame asi ni tum non ni tum so putak bangke ni tum lan helo lati kibang ilang ani unan pini nilu tum dati da klemi kolam kali si cafe ko prek tum da sono tha ko mane nai klem ni abang do la thua alangson long ni tum antete anong pachi thangi phan nangabor I aning hang bang do lipunte alang litum phan te me suning rilo la da ka do ve klem ra peje pha tan tan te dak la nang tum dak ente arling tum kichu la traditional la han hai bang loi ma la hai ta long ki up kang moy kelandang horpo horlang angtong lo da istanbul konjidi tang te nang tum dak nang ni mina jung pen ma mane ko mamia kera pen si kali ni tum la bang thom partner do la anime soikya Pankos Pratim Bora nilihun phangcho ni tum bang thom si kachirap partner kala lagi lasi ni tum perang ana ji ding pele bini akimi kali ni tum la so partnership ke hadi kon la ninkan ingkoi bakdopo la tum karbar claim hadi kasi bini la dak putar melang tum ni chirapen si aku ni tum la to kami ceng pon adim kala dak ke folangso kaposan kibang gilang ani na tum kado be media tum hantar me chuning ridun lo ladak antho se pade blobe phana tum hin ben putar me ni tum nang chirabun poposi সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সুন্দৰ পৰ্যটনস্থলী কাজিৰঙা টুৰিষ্ট সাৰ্কিটত কাকচাংটো এটা নৱতম সংযোজন খুব সুন্দৰ ঠাই প্ৰাকৃতিকভাৱে ঐশ্বৰ্যশালী আমাৰ খুব ওচৰতে আছে বোকাখাট আৰু কাজিৰঙাৰ ওচৰতে কিন্তু এই জেগাডোখৰ আমি আজিলৈকে উদ্ভাৱন কৰাত যথেষ্ট পলম হ'ল কিন্তু আমি ভাবোঁ যে অনতি পলমে খুব সোনকালেই পৰ্যটন মানচিত্ৰত কাকচাঙৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম কাকচাঙত
পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান বস্তুৰ অভাৱ আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ। এটা খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা, সুন্দৰ ধৰক শৌচালয় বা প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণে আমি তিনিজন বাল্যবন্ধু ফাংচু, মই আৰু পংকজ প্ৰতিম বৰাই ইয়াত এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি এখন ৰিজৰ্টৰ আমি চিন্তা কৰিলোঁ। থকা খোৱাৰ লগতে সকলোখিনি সুবিধা আমি ইয়াত দিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াত প্ৰথমে আজি এখন কেফে আমি উন্মোচন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি যিখন পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ যিখন হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইখন আমি অ'পেনিং কৰিম। পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি কেফেখন খুলিছোঁ যদিও আমাৰ মূল উদ্দেশ্য কিন্তু কেফেখন নহয়। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এথনিক ফুডৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, কাৰ্বিৰ সকলৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত খাদ্য, পৰম্পৰাগত পানীয়, তাক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে আমি এখন ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিছোঁ। লগতে থকাৰ কাৰণে লজিঙৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ। মই ভাবোঁ অহা 2 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আমি গোটেই প্ৰজেক্টটো শেষ কৰিব পাৰিম আৰু অনাগত পৰ্যটন বৰ্ষৰ পৰা আমি সকলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে সুবিধাখিনি দিব পাৰিম। যদিও এই বছৰৰ পৰা আমি এই উদ্যোগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও এই বছৰৰ পৰাই আমি সকলোকে সুবিধাখিনি দিবলৈ যত্ন কৰিম। Aning ke hang ana tumaphan EC Birta Kimi Karbi Anglong News Channel correspondent nang jilang lasi komatne abang phu jongsi correspondent claimji ning hang do lipute labang so mobile number 9365289968 along humridam ignore KSA Bokajan District Committee Atumpen Anti-Drugs Lapen Education Awareness Ajaimek Chengche Aprang Calendar Kangpu Ajaimek HDP Head Branch Atumpen Kedengpo Ni Painar Kep Matijong Achiklo Borjan Constituency Ke Parlo HDP Community Hall along KSA Bokajan District Committee Atumpen Chepater Piponsi Anti-Drugs Awareness Lapen Education Awareness Ajaimek Kedengpon along KSA HDP Head Branch Ahinpen Kason Sepon Calendar in Pupon Bangso Kangpu Amailong KSA HDP Head Branch President Malong Kiritiso Ahin Pensi Mai Chari Ponlo Lapen Aluhi Sarpo Amana Pengpen Education Block Board Chairman Sar Dilibe Bokajan District Committee Pen President Raju Ingleng Desoy Teron Secretary Lapen KSA Clem Rapet Atum Anparta SGB GB Atum Chetongdun Bangso Surihinira Inkoy Rapli a calendar Kangpupon Lake Akehai Education Block Board Chairman Sar Dilibe Ahin Pensi Ing Puponlo Lapen HDP Head Branch President Bokajan District Committee President Secretary SDB Atum Cherabdunsi RD Dojot Misen Pen Ing Puponlo Labangso Ing Pudet Pen Asapso Education Aputhak Setame Asap O Rong Asora Tumphan Chuning Ripon Chuning Ripon Alamte Lake Quality Education Pamisen Chiaphan Rong Asar Lapen KSA Atumpen Chelangra Konatsi Lothan Bangatum Duty Chedam Dema Lapen Konatsi Kethan Kimimima Lahai Langdun Chari Nangchi Pusi Ning Chepon Ate Osomar Atum True Reading Porhianta Thekte Lapen Ketok Setame Spelling Pachok Thekte Pusi Ning Chepon Bokajan Pen Ang Tong Terang Report Karbi Anglong News Bokajan Civil STO Pen Draft Publication Aputhak Perangki Amai Ke Phapon Matijong ni Painar Keparni Arning Kangsam Por Phai Plira Achitim Apor Malom Bokajan Subdivisional Officer Civil Asai Hemalong ACS Dibohoti Bora Pen Perangki Amai Ke Phapon Aputhake Bokajan LAC Mate Akimi LAC 113 Bokajan ST LAC Polling Station Delimitation Aprang 213 Lapen Polling Station Delimitation Apike 199 Lapen 14 PSK Haraghat LAC Lucy Parloponlo Polling Station Delimitation Datpen 4 PS and 108 Bokajan ST LAC along Akimi Ketapontu Lake Polling Station EC Hiring Tangal LP School Khanari LP School Balijan DC LP School Mongbungov LP School Lapli Akimi PS Tapontulo Lakadokawe 108 Bokajan ST LAC along 203 PS Dolo Draft Publication Paklang Pondet Pen 108 Bokajan STLAC along Kadokawe Voter K 1,54,677
Lapen sopin so aphai 76,521 lapen so arlo aphai ke 78,156 do lapen claimant objection ke tokchia phan mati jong achiklo niphai nerkep ningkan suri hinira inkora ke thompen ar koi achiklo ningkan suri hinira inkora phli niphai narkep an apor piponlo Lapen final electoral roll kapaklang ponchi lake thang achiklo ni phainar kep arnisi pangdak pon thupo pusi pherangke amai ke pha ahut pachini pon Bokachan pen angtong terang report Karbianglo news channel Gov LP school amar total electors ase amar 1,54,677 aro D voters ase 18 numbers aro service voters ase 81 numbers আমার as per ECI গাইডলাইনৰ মতে আমি 8/12/2023 আমি ড্ৰাফট ইলেক্ট্ৰল ৰোল পাবলিশ কৰিব লাগে আৰু একৰ্ডিংলি আজি আমি ড্ৰাফট ৰোল পাবলিশ কৰিছো পুকাজান LSC পৰা আৰু আমাৰ কাইলৈ পৰা আমাৰ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশন ষ্টাৰ্ট হ'ব ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশন আমাৰ যোনসকল বুথ লেভেল এজেন্ট আছে তেওঁলোকে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশন কৰিব পাৰিব আৰু ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশনৰ ডিসপোজ কৰিম আমি 22/1/2024 মানে জানুৱাৰী 22 তাৰিখলৈকে 22 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশন খিনি আমি ডিসপোজ অফ কৰিব লাগিব যিখিনি তেওঁলোকে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশন ৰাখিব সেইখিনি আমি ইয়াত আমাৰ অপাৰেটৰ্ছ সকলে সেইখিনি ফৰ্মখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু হেতমি ডিসপোজ অৰ টাইম আছে 22/11/2024 লৈকে আৰু আমাৰ ফাইনেল পাবলিকেশন হ'ব আমাৰ 8/2/2024 as per accordingly ami 8 February 2024 ami electoral roll main electoral roll to ami publish korim thank you Karbi Chingri Club mithang asai hemalong pherang ke amai ke phapon Manja Police Station angkang arlo Karbi Chingri Club asai hemalong pherang ke amai ke phapon along Dhonteron President Karbi Chingri Club ahin pen lam theke than pon laki Karbi Honghari atum do an chu arkli chu phejo isiwet ahong jai along ke wangche phan Karbi Anglong Autonomous Council Dr Tuliram Ronghang ke mangpon aphuta kachoro pon Lapen Karbi Chingri Club pen pherang ke amai ke phapon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang aphan kachuning ripon alam the Karbi Honghari Aronbari matum Karbi Anglong Autonomous Council pen longle chirihini pipon po pu alam chak ke chak pen chipapleng pon vek po pusi ning ke thepen kachuro pon Lapen pherang ke amai ke phapon along rong phli ajibi atum chetongdun Rong pli AGB kachetong dun atum sita Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang aphan kachuro pijirdun athe Karbi Honghari Aronbarim kedo kachingrum petji aphan kabor ipon aputha lapen methang adhorom karkli chuphejo adim aklong anta along ritin Karbi Honghari Aronbarim atuma phan chu arkli chuphejo along le kipi pajir pon thek apon Kachetong dun GB atumta kero pajerdun Phirang ke amai ke phapon pen CEM Dr Tuliram Ronghang aphan tuning ripon sonni alam thedo EC Karbi Chingri Club asai hem ihum nangli kimpi ikvek tha Lapen barpi barso kedo ahem so sita nangli kimpi ikvek tha pusi tuning ripon Labang so Karbi Chingri Club along kaprek kenangji ason anta nili tumaphan nang rabdun vek thaputa pherang ke amai longpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang aphan tuning report Tangte pherang ke amai longpen kaning je pon alam thele arjuponik sina Manja pen Indrajit Teron report Karbi Anglong News Channel Sorry tum nang tum phan nang chahang nang kok matin nang tum phan nang pachin nang kok alam thigela halo Niltum ladan manja ahawar Karbi Chingri Club pen kaparlu arong rupik ihi ke ha amrukhili rajo le teronoro ihi ke ha mong dijwa ihi ke ha satmel an song kang sini tum bang so Karbi Chingri Club senglo 1985 ni kan si senglo kita laso ke seng pen itum pusi chingrumom lo kabia khayan chingrumom temo bang bom lo stami Piningan la 2023 non kedam tang December sari tarikani itum Karbi Anglong Autonomous Council ahempu CEM
sar tuliram rong hang alangli kapang dak pon la karbi aron bari ma phan chorti chupi yo tum phan kapang room he la pen ke alangli kapang dak pon alam hitum kachuru kapajir las sipingi la so amai phalo la si alangli ke claim bang so alam ateng kulete ni tum ke ini ngarong pik lo la si ni tum la rong pli amuni do la rong pli rong ta inut bang ni pu chetong lo la si ke chetong arong bang ke manai terang arong lo men rong phara rong lo joy sing han se rong lo chero bing tia rong lo la si alangli la cm ke ja pon non la karbi aron bari ma phan ki thik pon mane non ke bang kita alangli relita padunang pusi pulo la pen ke ako plus la aron bari ma tung phan siri suri ini long leta thik pi ponji puta alangli paklang lo la sila soteng potin tum chorop pik lo la si nil tum ka chong hong bangso karbi aron bari ka ke amai phan kapang rum theki kumama puni tum ha ningkan suri ningkan pen sini tum tuar cholang lo sita la songbong ke maduta nang pangrum theki dalo la si non piningan alangli nang pangrum lo po la si alangli phan kurang tulo alangli anso se keng kun keng kam kimi paklem tunang ading tu paching yok tunang la si alangli ni tum phan bang solam nang ke jai bang solam nang phan ke ni tum chedon don lo la si la non ke bang ilang si tame release tame ni tum arum chitu dum po la pen ke horbong arnam ki pusta me ni tum chitu dum po la pen ke tola ta dolang alangli ke klem po ni tum ke teng lo teng lote ala karbilamer amai phanstame lamding ru along sai hem kim pisi non karbilamer amai tumistame hadada inthir et pen isi rum pen dolong lata alangi panchuru lo ako dutula alangli la ilitum phan non kebang ji sitame taralang solong sitame reli paman pen ise record padunang lak isial muke horbong arnam ki pa la sota padupon vek nangi alangi nang pinkat la kai tum suru lo asi alangli inut karbiang long asiem la non ke thek long anbang ke claim bang misen pusing ni tu mathan la sila ron bari mo phana bang la analangli ning chiro put pen ni tu phan nangkang tu thek ni tu phan nang kaya pon thek ni tu phan anu se bang so thorom se tame pacham thule thok aning ke hang ana tumaphan EC Berta Kimi Karbi Anglong News Channel correspondent nang jilang lasi komat ni abang phu jong si correspondent claim ji ning hang do lipute labang so mobile number 9365289968 along humridam igno Pinya Berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me